berera magetia mishara yes meja berera meja kafuri makiuga ni mekwenda kurihwo tondu kaingi hindi ria kwina uhoro ucio wa mundu akua ri igicagi-ini nyonaga atiriri anake ni merutagira magathi makenja gwi kumwe maheagwo githeri na gwi kungi maheagwo ngima ya mahu so it's a tradition no hakurihia ri no korirwo hi gutiana ke megukite ni andu weta matari aku aitura riu acio ni itura makiwa marihwo maugire marihwo na fiti ndi ndaigwe yo hau ni maruga riu ni mora riu haria kuma riri kuma mutugo no taru ngethi kundu ta guku uguo kiri ari ni ukuriha utaka ugithika kaburi ga thirikari ukenjerwo no ikuni uko ni mukuri ni ona he mathiko maria bishop athiaga mutongoria wa kanitha he mathiko maria athiaga na maria atathiaga na he kuria atumaga message na he kuria atatumaga ukona kumwe atuma evangelist koge niwe berehe kuringana na ke your guess is as good as mine tugethi ngathiti ya the standard timothe tugethi ngathiti ya the standard tutiracokera ici ni twaciaria tuthirorete page 3 ri mundu gwitwo Juliani na Lilian Ng'ang'a ni marekire uhiki muthenya wa ira in a private ceremony na ni uhiki urari muhithe koguo ruaya ni Juliani ri ni muini wa nyimbo ni uregwa rwimbo rwiragwo atiriri sitasimama maovu ya kitawala something of the sort ndio winite haya ni arahikirie muiretu uyu gwitwo Lilian Ng'ang'a na Lilian Ng'ang'a agire ngumo ni gukorwo ari mutumia wa Alfred Mutua governor wa Murang'a wa Machakos sorry ndio Murang'a Machakos Lilian Ng'ang'a roga hauti Murang'a ni Murang'a ni Machakos no ihakaine na hau Lilian ri ni ndirete kwaria ndeto cia mucie wa mundu no Lilian Ng'ang'a ri ahiketio ni Mutua miaka 9 niguo 9 good years mutumia wa governor Mutua correct no kwa mieri 5 mithiru ni arendanire na arahikio ni Julian ndeto icio ndakinyia hau na meko hiki page 4 pole sana kule family ya mheshimiwa Senator Beth Mogo ni aratigirwo na muthuri wake wa miaka mahikanitie miaka 63 63 years ni undu wa murimu wa cancer mahikanirie Ambassador Nicholas Mogo ena miaka 22 na Beth Mogo ena miaka 19 na Beth Mogo ne ratuhe story yake haha niwe Beth Mogo fafo ni brother ya mzee Jomo Kenyatta ni fafa Beth koguo hari Uhuru ni cousin first cousin cousin wa wabere ni aratwira haha atiriri fafa wao iri fafa wa Beth ameraga ungigacemania na mwanake akwende mutikana rugame nake bara umurehe mucie no igaguo fafa wa Beth ri mecia na uyo brother ya Kenyatta ni airaga ciana ciake cia iretu na kaundu gaka ni ngwira ciakwa ungigacemania na mwanake akwende mutikana rugame nake mefuteti-ini umurehe mucie tumuone dikana igwa ati ciana ciakwa cia iretu cirugamaga ki green na farafara fafa are very strict riu Beth aroiga afuatire fafa uria ekire atia nikio ahikire na miaka 19 na akihikira mundu mwega muno ugwitwo Nicholas Muratha Mugo maikarania miaka 63 nginya Ngai aroya muthuri uyu ena miaka 86 niguo na muthuri wake ni arutite wira muno eta ambassador ari barothi anakore barothi wa Kenya bururi-ini wa Faraja Yugoslavia the Vatican Ethiopia na Sudan na nele koro umwe wa jube bururi wa Kenya kule UN General Assembly mwaka wa 1968 na 1969 mahikanirie mbere ya emergency ni tene nime ya tiari na wiathi tiagite wiathi igua to have a passbook to live in Nairobi especially the Kikuyu community no tene ugiuka Nairobi no kana passbook kwaja we Mugikuyu no akiona riu hende iyo na niguo marenda niguo marauhana no ati Mugore Nicholas ri could not take no for an answer
akati ya Bethre niko kiwa turakiwira na language tukota kuiguana Bethi angiamwirire camwira ndurajira ca na gatani ndikoinuka gutie kuoya no ona ndu nduyaga no acha I don't take no kama ni ugenagia ni matimenya ni uri hiuma ndu ngejira ondoca haya na thoma riri ari mundu mwega ambassador ni mare mundu wa biashara na ni diplomat correct atwaritwo ruraya kuhitukira eno yetagwo ya Tomboya no kana Tomboya na twaraga ndururaya na agithie kuri agithoma history and political science North Carolina yes Warren Wilson College yeah haya maundu mamwe maanekari nita kuheo kiheo gitagwo kia a distinguished alumnus award from the college 1968 yoretwo Warren Wilson College ya North Carolina na president wa tene Mwai wa Kibaki ni mwale matumite ndumiriri ya mashakaya na kiuga he was an unassuming yet resolute ambassador ugo ne kugate ni mundu mwega na ni mundu urarutaga wira wega na njira yagirie mundu dedicated na neramenyaga ni wira uriko athurirwo kana hetwo ni ahuruke ohoro ambassador Nicholas Muratha Mogo page 5 the couple had 4 children marina ciana inya page 5 ni twari ici cia Jubilee Njoroge hanini tondu ni meta na mucamanio kwena ni notithi ya heano ate Jubilee eventually ni gukorwo gikorwo na kiria gitutaga National Delegate Conference no mbere ya ikite iyo NDC ri ni gukorwo mucemanio wa ajumbe ayo kana abunge ayo guku muthenya wa muthego State House NDC ya Jubilee ni ya thiko igere kogo ni ya kurara sisi ni kuri rumu kerea ni kawa guko Nairobi ndiko kirigetwo magoka mweri 25 ni ya mweri 25 na mweri 26 nona kogo andu matiga keji goka mweri 24 kogo ni thiko ithatu ni kurara ni inya kurara Nairobi delegates anya darone goda kumenya ni ya maroka aya rewe muchamone wa kroke ya CC maundu mana twira ni mariko makarira wabere ni makarora ni makoya mawatho mao na mitaratara ya kiama mamiorore kana mamihitukie kana mamithondeke mamifirege weru nigethe twarane na policy kana mitaratara ya kiama kiu number 2 agenda 2 kumwe ni magathondeka mawatho ratify amend review na macoke marore nigethe twarane na mawatho marokire meru megi kana watho mweru rahitukire wigi horo wa ngwataniro na ciamari magathondeka kiama kiao na mawatho ma kiama nigethe matwarane na mutaratara ucio mweru iyo ni agenda ya keri agenda number 3 ni makagea na ni kwena kiama ni kwendekithitio kugia na label njeru ya kiama na logo na marori na marori ma kiama na federa ya kiama agenda number 4 ni maka consider na ma approve any other matters no kwaririo maundu mangi na ni makarorwo na mahitukio ruha ni horagio as many of that opinion say the eyes have it have it niguo gwatuika niwe waigatinie no igwa nigo thondeka magathondeka riri maundu megie mawatho makiama ni gwenda riri turi page 6 ri page 6 ni tukugite ni mareganire na mwana wa Raila hau kona ini he andu andikitwo justice ni gwenda ni muthuri ucio wetagwo Stephen Soy mundu gitoka Mauri niwe wari chief demisio ugo ni kuga niwe watongoretie musafara wa Kenya mathako-ini maria meriga gukona giconoko kuria Rio de Janeiro na ni urika na rugano ruracukire ukirehe rugituma nginya minister wari wa mathako etagwo Hassan Ali wa Rio afutwo wira muthiru ni aronekire na mahitia na koho miaka 15 na kana faini ya shilingi milioni 115 no ni aremetwo ni kuriha faini ya shilingi milioni 115 ru arenda gambe arekio na bail kana ambe arekio nja ashira aithage mbeca icio na gukunja acoketie cira riko jaji aroigate jaji aroigire kandani eka huko kandani page 10 page 10 tungiahutia Ruto ndari guku deputy president ndari guku Dubai riu na nikiorona ira muthenya wa ira Mudavadi na Wetangula nio maratongoragia ngwataniro ya Kenya kwanza kuria kundu gwitwo Kajiado na marakiaria maundu niho maraigirite ni megukararania na watho ucio mweru ni mekuregana na watho ucio mweru haya tuthiete page ingi na kwina ikundi irombo cia gwika campaign aya tareke tucio ni by the way ndona mutigatigwo na thutha andu aitu henereto riri yotha ni kuga Young Turks for Handshake Alliance kwina Warembo na Raila
kwena wa Super Naruto, kwena Queens Naruto, Mbogi ya Hustler Nation, na nego kire negereto si banduki. Si banduki ena mundu ugwitwo Johnny Jogona ni tugwethana nao. Aya wa Super Naruto kuratu kamena andu makiria ma 33 na ni bururi wothe na maratongoria mundu retwo Susan Muthoni. Mwike atiriri thondeka ikundi cine njaka muno tondu niho kanyamu gya kuonekera. Mukota kumuramura andu aya neguo ni ndikumahitha. Tariu tungithondeka Njoroge Ruciini na warembo na Ruciini. Ruciini na Aya, hahe na ido. Beze rigoka. But you see, for us, we are not allowed. Idio tuwe rutia ulia turakira jaba makutano na Mr. Jago ni mamenye kire uthondeke uguo kirobe group uguo tothi page 10. Tono mage walimu na natigiwa na wati tikirete toni state officers etiko. Hande tothi page 10 uguo wajira. Nike kuri. Mundu mwarekire uguo arutaga ira kuria kwa ni mundu munene. Kuria kwa Kenya Rural Roads Authority. Etagwo Kera. Andu ngi mamwe Kera. Ya guthondeka mabarabara. Aga ni regional manager kuria Coast. Etagwo Muteti Masila. Ena idoi. Gutonga muno. Ena utonga makiria ma 1.1 billion Kenya shillings. Utonga. Ena manyumba, mashukuru, makabuni, ena ido Nairobi, Machakos, Makueni na Kilifi. No mushara wake wa arorwori ukoneka ndurugi muhotire ukona ido cici yothe. Actually mushara wake wa ihinda riri utegutara kuma ndake ajiria naguo. No ta ithindo na karamu hau, tandika hau. Mushara wake tha ici ne 390 milioni. Okay, giri magana matatu mana ite. Giri magana matatu mana ite ri. Nigetha ukinyio na milioni magana icio cie bengire. Urafata gukorutia tera ona utare magana mana giri magana mana mweri ire mwaka uredo mwaka ena milioni 5 siga kinya milioni magana 5 atia fegi aena miaka igana gutire fegi ye Kenya fegi cinene atare na account wathi fegi no ya account arena ma account nyanya mutumia nake account nyanya riu beca icio ciothe ni irahingirirwo kuratukire ndungeruta mbia ici tondu riri ni mbeca ciumanite na ungumania tuthi Murang'a ena riri nena metagwo mato property ena nginya nyumba cia gwikobithia aya Murang'a page 22 utana page 22 ndiko o hau page 10 hau kurugamite he kandu ndona ni kega gukahutia harega kona-ini mundu wa MCA darendo mundu raga magite MCA darendo githomo giothe tiga ringi gia secondary gia secondary kire githomo ya mini atiriri edo ni basic yo ni basic ya eta utumita basic education ni kuma standard 1 ginya form 4 yo ni basic education tashia riri ni yo githomo kire ogigari uthomeire kina riu mundu yo MCA ri they do not need a university degree to vie ni maredio no MP no ginya kona degree MP ashatireto niguo tathoma degree yerwo riri degree yerwo riri wa githinji witu degree yerwo riri according to IBC ila togarigio ni Wafula Chebukati only aspirants seeking the presidency deputy presidency governorship and deputy governorship must have a degree. The next one. The fate of those seeking parliamentary seats still hangs in the balance. But the verdict will be out once a ruling on a case in court is made. Kuna watho cio ati ni merito no nginya makoro nayo ru magathie makaregana nayo. No atutikwa no nginya. Ihangite in the balance. Todo wona gwatuo re niguo gukwiro but kwende kwerirwo atiriri agiko uri uraruga makoro na cio ri ona uri uraikia kura ndai korwo nayo. To the page 22. Yes. Do ya agikorwo ndirenda thure mumbuga ina degree ire ona ni ndirathurana ndigikorwo na degree ndu ti andu the makirugamaga ona ni ndirathurana ni ngorwo nayo ya gucike turathura githomo ti mundu okay aikono nginya tuthure mundu ina degree then ona urathurana ri ni akorwo nayo ya nigetha tukike ati Murang'a ni kundu gukungania tondu Murang'a gitikia governor kina andu aya Jamlek Kamau ugariu Jamlek Kamau ari minister assistant minister na mubunge wa Kigumo Irogo Kang'ata
Thaici ni senator wa county ya Murang'a. Na ni aroka kwiyaririria. Yego kutwe nake umuthi. Sabina Wanjiru Chege Maito. Ni maito wa county ya Murang'a. Irongo wa Irago. O ne PS kana mwandiki mukadu thini wa ministry ya mai. Dr. Moses Mwangi. Uyu ni ahuranire giturwa giki mwaka umuthiri wa 20 akagethurana githuru ya 2017. Irongo Nyakera. Irongo Nyakera ari former PS. Haya, riu ri andu acio tha wa mbere ni guti itoy. Ona ende acio ni moyo othe. Kila mtu hapo unamjua. No uyu wa mai tutitwacemania. Nego kuonania nake. Ha ni gutire itoy. Gutire mundu itare na namba ciake. Ha wote. Na no ngure uyu ciragia atia, uyu ciragia atia, uyu akoragwo atia, mina wajua. Andu ayo othe ri. Umwe wao ni ogatuika governor wa Murang'a. Nĩtiguo. Niguo. Andu a Murang'a nio magatua itua ria meguthura. Jamureki kama utucoke hari we ri. Ni ateithiria na githomo muno kuria kwao Kigumo tondu ni athondekire kindu gigwitwo Kigumo Endowment Fund. Hindi ria ari minister wa President Kibaki ni arutire wira guku Nairobi na igituika metropolitan. Jamureki kama ni arugamite no kuraikiaga kuigana. Thaici ndari kiama augite ni kiriku. Ciake twakinyia hau. Kuratuika atiriri ni aigire ni marie na Wairia kigende kurugama independent iria atumire Edwo ni amwere medete wa Gavana Wairia. Mheshimiwa Irongo Kang'ata ari anjiriirie wira woteti ari murutwa wa university agithurwo councillor agithurwo MP na riu niwe senator wa Murang'a ni wa UDA nĩtiguo na ni wa akiri. Sabina Wanjiru wa Chege Maito ni wa Jubilee ari mwandiki wa mohoro ari mutangathi ari mumemerekia akigira uteti-ini 2013 na agithurwo ria mbere agicoka 2017 agithia agikora andu a Murang'a akimera Maito ndacenjagio na akihota na makimuthura na he kiria giatumire mamucokia githitiguo. Mheshimiwa Wanjiru wa Chege ni wa kuma Kigumo ni kuratuikite ati ndarenda gite kia governor riu no nyende gukorwo mundu ngituthereria kana arenda giturwa gia Kigumo kana arenda gutuika governor wa Murang'a. Irongo wa Irago thaici aretwo kwaura 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 ti kwaura kwaura yani rain bura kwaura haya ndangita kwaura ni kwaura ni wa hari harari uyu aretwo kwaura bura okay tondu ni mai atambagia mai akana kwa mai riu aretwo kwaura na andu ni magakenio ni uhoro ucio tondu uria ateithitie andu kugia mai turero haha ati 62% or 8% ya andu a Murang'a riu mena mai ni undu wa Wairago haya. Dr. Moses Mwangi gatheti eraugane ni arorugama na ni akoretwo agika grassroots akoretwo agika campaign ciake kuria ground na Mwangi arutaga ni ndagitari ni pharmacist ni maundu wake arauga we aigira ri ni akarwa muno uhoro wa ugima wa mwiri ni kwaja Kaharo Health Center Makombo Kidakaine ni akuaga ugima wa mwiri no ritu muno. Irongo Nyakera athomagira Starehe Boys ena miaka 38 ana ruta wira na bengi ya Equity na gakora ari PS na Irongo Nyakera ni ateteire arimi a macani muno ni kuratuika ati ni kuhuthira influence yake kuria macani ni na kuria kahua-ini kwendeka ni arimi tondu ni mane mateteire ni arugamite nao ditie haha siasa ya Murang'a ni gatheti ero igatinie igayukanitie Murang'a maita maya Murang'a North versus Murang'a South na gutika gatiriri kainge gutimite governor mwena ucio wa South na South turari horo wa Kigumo Kandara na Gatanga na hi maragwa kidogo tondu ici cia North cikoragwo mathio ya Kangema Kiharo icio cia na rugongo mumonya Murang'a ci ni kuko mugwanja ni mugwanja ketwadike mathio ya Kangema maragwa Kandara Gatanga ni Gatanga tugutigite Murang'a South ikona Gatanga Kandara maragwa na Kigumo Kigumo North ikona Kiharu mathio ya na Kangema na Kangema na no menye governor ria ikuno wa Kiharu Mwakweria no wa Kiharu no na ni maita meri riu andu a South ri ni maranegena ugirora andu ya kuma na kwao ri Nyakera ni wa mathioya ni wa North North haya mundu gwitwo Jamlek ni wa Kigumo
gogo ne wa South abo ndirahitia Irungu Kang'ata no wa Kiharu Wanjiru wa Chege ni wa kundu gogwitwo Kigumo Kinyona Kamau Wairagu ri onake gucia ni wa Kiharu na ngwando Murang'a ni nguhitia munjire hold on okay Wairagu ni mandikite Wairagu taka tuone Wairagu ni wa wapi ndore message no tukoro turetwo na ihenya nigetha tuone ciaca irathii atia haya Wairagu ni wa wapi no Moses Mwangi ni join wa Maragwa Moses Mwangi ni wa Maragwa Moses he ugitwatiga kuringana na aria turi twaga gutire nyakera no wa Mathioya kwaura uria ni wetwarigwo Wairagu tutiramenya ni wa keturi oro ri no koni twiritwo nigetha othe ni wa Mugoiri Kiharu kogo ni wa Kiharu nde twerwo Kiharu there is no way na ni marega gutwira atirira he mundu matana twira anti matitwirite bai onake ne ndagite kia governor ni ndero ni andu ingi ni wa uria ucio ni wa kiria no agata kinyetie kuria kwa IBC tondu source ya story no ni IBC bicheno toko hihi ara hindi ara ni reire kana gwiciria aya no isi turarora aria tukirirwo atandatu haha na ni twamarora ni aku ni gutari na governor ni gutari kuringana nacio mekiritwo hau ri ni itura rikuritari na mundu Gatanga ndiri na mundu renda Gatanga gutire na Kandara Gatanga na Kandara gutire mundu raitha governor so Kiharu ri yathite Murang'a miaka 10 me governor na senator te vamwe tucoke okuo atiriri tha ici ri deputy governor Maina Kamau ri no Kandara deputy governor abe mwehe na deputy governor ucio ngiari wa Gatanga ni nderwa atiriri Kamau ritwa ri ni kwaura atiri ni kwaura atumia mitungi kwaura he should change it akone uguo kwaura ri yarehirwo ni mweshimwa wa Njuguna wa Kiburi wa Arari na ni muoka ri andu asiasa moka ri tumaure kumaura matigacoke na kindu no ruga yake goci aramitara iriri kwaura riu niguo ndakwira riu koguo ri kwaura ki niki kiraurwo ati atumia maurwo mitungi niguo ndataririo ni mundu haya ni ndakirwo horo haya baino wa Gatanga ithanga ndeoria kiuria atiriri Murang'a ri itongoretio ni governor kuma Kiharu tamu igire na senator kuma Kiharu tamu imu tamu igire nemwe kembi gitura so Kiharu yathite Murang'a county miaka 10 nikio andu amwe no yungi maroria atiriri ithui atia nikirona story ya key factor ni ona ni tukuria Irungu Kang'ata senator ihoro waku gate south na north kana ni uko affect mamirira magithurano kia governor uri guthurwa wa Murang'a ihinda riri kiuria kiu mundu ria mwega kuria ri ni mu analyst mundu tararugama ndu ni hararugama of course auge favor mwena wake no analyst we Murang'a mundu tare na kiria ri muthuthuria wa maundu no ngehota gwika ati no we ni wona south mena gitumi gia kunegena kana matire de gutikara south ri ikura nyingi gukira rugongo tigo Kiharu ikura nyingi biu ri ugicompare south na gukugwa Gatanga na Kandara ri ikura nyingi muno na south ina andu atatu etiguo tuona Moses Jamlek na Maito matigeikare maiguane magane thirika mathondeke coalition rekeria hai tondu mweshimiwa ne yoka nigetha tucire niguo ndikona ndi nondu ngeni kana igare ige gukorwo na mundu gwitwo riri gukorwo na njamba igwitwo Kinyua wa Iratu Kinyua Iratu tukurora u ni umemerekia murihire koguo tuko tukendia migunda na kambuni yo ya Maono Land Limited aiga migunda ndithiraga migoro igiaga thank you kathome ndumiri cigana nigetha tondu mutige na senator wa Murang'a ogwetwo Irungu Kang'ata nguthie na ngari cietagwo MTN nginya Murang'a Thika Nairobi ndero nginya ndero wairia na Wairagu ni agicagi kimwe haria Mulirajas ona Mulirajas ni hoi ni hodero andu maheire uhoro wega fiu Murang'a ndero uhoro waguo good analysis Murang'a South Kangema
has never had any county seat. Naigua. One jogo na Mwangi. Ajira atiriri. Murang'a South and Kangema has never had any county seat. Haya. Ginya sisi. Gotire kwa neano. Dioi. Ginya yani any county seat ne kuga atia. Ite ici cia kiria kana. Dio dinamenya. Ne atwire ne taire koguo arauga any county seat. Arauga county seat koragwo Senate na governor. Na hile speaker, speaker. Speaker ne wa mheshimiwa Duarte ne gumumenya. Ne wa Makuyu. Tutige na ndeto icio njoroge. To ne ndeto cirehete rugari muno kuria Murang'a. Na no he hindire kinya Kamau. Twamenya ni ame ballot ni ri othe maike maikare haha. Tumorie niki marendera na Murang'a. Tondu no tuge atiriri tutigithura mundu tondu ni wakuna na ringi ndai na kioneki kia Murang'a yothe tondu ona thuro wa Kangema kana wa Murang'a kana wa Kiharuri kana wa Gatanga ri ndugatungatira Gatanga ugatungatira Murang'a iki yothe koguo no ikorwo itari basis njega ya kuga mundu kuria imite nageria kayo aya ngicokereria mukona kama ng'ethe na mundu gwitwo senator wa Murang'a ugwitoire gukangata ni ndogwa ni hajia kuhiuhia ndira ni cenjia kuhiuha ndiro ingira kundu gicagi gitu ne gia cenjia ni uguo bye kana mutigandaka na irogo. *487#. All your bills in one place. Lipa bili ya maji. Nunua KPLC tokens bila charges. *487#. Fast, reliable, convenient. *487#. Lipa bills bila stress. Tuko kusoma Green Estate na nigetha wewe gwatere mugoda wewe hau wina 650,000 okuekia gikina wambiririe gwaka civil servant nduri na gia kwigwatia kuona mugoda uyu ni amu Equity Bank ikurugamirire igana kwa igana na ukurihirwo miaka 7 aria mena biashara na matiandikitwo mutikamake ni amu Equity Bank irodo murute 150,000 ukarugamirirwo icio ingi gwa kahinda ka miaka 3 kanena twina Ginland haha wabicisha nyu ikoragwo ku tukoragwo Githurai 44 Rexo Petrol Station na Thika Victory Plaza 4th floor room 408. Ginland Housing Development Company Limited, where plots are